Renovirana bina, kotra prispodobená potrebom teatra, a koštala 5 milióny 694 tisíci dinári. Dneška roboty obišol predsedateľ opštiny Predrag Vukovič. Sredstva za toti roboty obezpečila Uprava za kapitalne ukladanja Autonomnej pokrajini Vojvodini. Druga faza adaptacija sali, za kotru sredstva od 19 milioni dinari obezpečilo Ministerstvo za kulturu i informovanje, počne 1. novembra toho roku. Praktično po zakončenju drugog Rusin Film Festa, kotri še otrima na jutra na 15 hodin u tej sali, jak i Svjatočna akademija pošvecena označovanju 250 roki života Filipa Višnjiča u ramikoh 38 Višnjičovih dňoh, a potim do Novog roku šitske aktivnosti u sali Kulturno-obrazovnog centra u Šidze budu pretrhnuti.